Niya na po ta maghimo ta og malunggay juice. Kapalit matag blender. Di maghimo lang ta ni. Ang blender na ko 700 kapin. Palit ko nya ang problema ni wanay ipalit og blendero nun. Nanguha lang ta ring aling luya na to no, nanguha lang ta ring kilid-kilid og malungga, kamunggay og pipino, palit og pipino isang buok. Mo lang ni. Sobra sa atong ipalit sa blender. Ay, paita no. Ilang. Kay na may alugbati daghan dito sa unahan mangayo ta ato na pong blenderon. Okay, mao mo kuno ni para sa ato ang gibating dili maayo. Makaayo man kuno ni. Okay, siguro nagpalit og blender nga may ipalit og ibutang sa blender. Kina lang, basin may hulog na sa langit nga makita na to pohon. Oy, kaya na, sugod ta kamunggay na ibutang dia. Pino man day pod, mapino man day. Yung ranti hagikuan ibutang na po nato ring pipino. Okay. Ato ni imnon kay magaayo mo kuno ni ali kay suwaya na to ni tested mo kuno ning pipino nga maka-reduce og sugar o diabetes. Okay, susunan ano itong ibuhat ron palit og blender way blenderon. Tawa lang ba nila anan ko tanaw lang mo ang tanaway malingaw mo naran niyo maluoy mo kahit og blender o blendero no ito na ninyo. Okay, daghang salamat sa pagtanaw niya sa akong reels kaya na naman humana ito na isuwad sa ato ang baso kaya imnon na ito na lami kita na ako no, green kayo no, green leafy vegetable. Okay na. Okay, daghang salamat. Inom na ta, bes. Wala natin inom. Mga kaigsunan ko, nindot o color. Pero nun, lami. Manday po, gamay, way gasto. Pero, pipino ray gasto, piso. Kaya salamat.